Zdaj čakamo na nov kader, kle noter, zato ker je brez sezonkasto mat. A nismo zaradi dežja tukaj noter? Pa eno žive, kle bolj tako. Je, ne? Kaj? Bo akcija, bo. Tele oblake, ki vidimo v zadnji, so zelo slabi za snemanje, ker je pol minute sončno vreme, pol minute oblačno. Se pravi, pol minute imamo velike kontraste in pol minute majhne kontraste. In zato moramo velikokrat počakati, da se to spremeni neko bolj konstantno. Zdaj včasih rabimo sonce, včasih rabimo oblačno, ampak tale miks pa ni zelo priporočljiv za snemanje. Poleg tega pa snemamo tule v Bovcu, v luknji noter, v Koltani in so okoli hribi in je to skoraj vsakodnevni pojav, tako da imamo kar nekaj problemov s tem. Tako je, tu bo še velikokrat tako. Jutri bo delno oblačno, z malo sončka. Jaka strigelca! Ponekod kakšna ploha! Kje je strigelca? Tukaj! Kje? Malo piha sem, malo pa nam ga bo odneslo. Sej bi dal izjavo, ampak se me ne bo slišal, ker je prehudo neurje. Gremo kepa. Noro je.